Moj prvi gost je instruktor Svetske karate akademije Nenad Vučićević. Dobro večer, Nenad. Dobro večer. Hvala na pozivu. Povod vašeg gostovanja je taj da je Gornji Milanovac postao trenažni centar Svetske karate akademije. Znači ne Beograd, ne Novi Sad, već Gornji Milanovac. Recite nam nešto više o tome. Pa to je proces dugogodišnjeg rada koji je rezultirao upravo time da, zahvaljujući mojim odlascima u inostranstvu i vezi koju imam sa Svetskom karate akademijom, donesem deo te svetske karate priče ovdje u Srbiju, a pošto Gornji Milanovac ima sjajne uslove za naše sportiste, sportski centar, sportski trenažni centar i karate klub Takovo, naravno kao centar dešavanja, odlučili smo da Gornji Milanovac bude centar ekspoziture Svetske akademije ovdje u Srbiji. To znači instruktori ovdje dolaze na obuku kod vas? Tako je, dakle, godinama već unazad mi imamo priliku da svetski instruktore iz sveta ugostimo ovdje u Gornjem Milanovcu koji dolaze u Srbiju, da posećuju naše seminare, da uče od nas, naravno uzajamne veze, mi odlazimo tamo, delimo naše iskustvo, možemo očekivati u narednom periodu da će se dosta instruktora iz Švedske, Engleske, Nemačke, zemalja Evrope, a možda i šire, pojaviti ovdje u Gornjem Milanovcu da zajedno vežbamo. Da, pomenuli ste to da ste išli u inostranstvo. Znam da smo dogovarali emisiju da ste 2 puta bili u Nemačku, jednom u Švedsku. Šta je, da kažemo, koji je cilj tih okupljanja? Pa možda je pravi trenutak da sad kažemo nešto o Svetskoj karate akademiji, čiji je centar u Belgiji. Predsjednik Svetske akademije, gospodin ili sensei Dirk Henne, koji je najstariji od svih instruktora sa zvanjem 9. dan. Postoje seminari koji se godišnje održavaju 1 do 2 puta godišnje. To su godišnji seminari na kojima se skupljaju instruktori Svetske akademije. Cilj tih okupljanja jeste razmjena iskustva, razmjena znanja. I kao što smo zadnji put na ovom seminaru koji je bio u Nemačkoj, na kome sam ja bio prisutan sa negdje oko 100 instruktora iz raznih zemalja sa svih meridijana, poruka je bila ako želimo da imamo dobre učenike, moramo imati dobre učitelje. Ili ako želimo da imamo dobre sportiste, mi moramo imati dobre trenere. Treneri moraju da se edukuju, oni moraju da se unapređuju. Svetska akademija je organizacija koja se bavi unapređenjem instruktora i u tom smislu meni nakon ovoliko godina bilo vrlo interesantno i veliko mi je zadovoljstvo što sam se priključio jednoj takvoj grupaciji da učestvujem u daljem radu i naravno da pokušamo da Srbiju približimo svetu i ovoj Svetskoj akademiji. KK Takovo je najstariji klub u Milanovcu. Ovim je dobio potvrdu da se dobro radi u klubu, da je priznat na karate mapi. Šta nam generalno više možete reći o karate klubu Takovo, sistemu rada, medaljama, nagradama? Karate klub Takovo postoji 52 godine. Dobro ste rekli, on je jedan od najstarijih klubova, najstarijih karate klubova u Srbiji. Karate je 1961. godine počeo da se vežba u staroj Jugoslaviji. U Gornjem Milanovcu postoje fudbalskog kluba Takovo, atletskog kluba Takovo. Mislim da je odbojkaški klub Takovo, ispravit ćete me ako grešim, karate klub je negdje 3. ili 4. po starini klub ovde. Ja u tom klubu vežbam jako dugo, od malih nogu, od 1986. godine i imao sam priliku da učim od najboljih u tom nekom smislu. Ja se sećam po priči drugih i starijih trenera i instruktora da su osnivači kluba ovde bili, setit ćemo se nekih imena, Joksimović, pa onda Slobodan Petrović, tu su i moji treneri Zoran Kamarić, Dragan Jeremić, gospodin Petković, Branko Dimitrijević. Oprostit će mi neki ako sada u ovoj brzini, jer je normalno intervju kratak i ne možemo sve da ih pomenemo. To su ljudi koji su započeli karate ovdje u Gornjem Milanovcu davne 1971. godine. Za 52 godine postojanja kluba, klub je prošao sve faze razvoja karatea u staroj Jugoslaviji, pa zatim evo i danas u našoj državi Srbiji. Tu je bilo raznih organizovanja, organizacija, da kažemo federacija, asocijacija. Karate klub Takovo je bio deo svih. Uvek je bio među najboljima. Ja mogu reći da smo ne samo osvajali medalje na nacionalnom nivou, na republičkom nivou, nego smo imali i evropske medalje. Znači, Karate klub Takovo na mapi, ne samo Srbije i na široj mapi, je prepoznat kao jedan kvalitetan klub. Vi ste sad skromni, vi ste osvojili, bili ste evropski prvak 2005. čini. 2006. godine u Italiji imao sam konačno i ja, da kažemo, i sreću i tu priliku i uspeo sam da se domognem tog evropskog odličja. Vi znate da karate
Nažalost, nije uspeo da uđe u porodicu olimpijskih sportova. San svakog sportiste je da bude učesnik nekih olimpijskih igara. Ja sam kao dečak odrastao u jednoj lepoj atmosferi. Moji stari drugari, stari kolege su putovali u inostranstvo, učestvovali na evropskim i svetskim smotrama i ja sam imao priliku da se vremenom i ja uključim. Pa negde oko 10 i više godina sam bio član reprezentacije, nacionalni prvak u katama i borbama, ali sam uspio da se domognem te evropske medalje 2006. godine u Italiji. Izuzetno sam ponosan na to, ali stalno podvlačim, karate jeste, jedna od odlika karatea i karateka, da se tako izrazim, jeste i skromnost. I ja volim da to i kod naših učenika potenciram, ali uvek želim da kažem, uvek napominjem da meni nije bilo toliko teško napraviti te velike rezultate, zato što sam učio od najboljih, učio sam od mojih starih kolega koji su pre mene već osvajali ta evropska i svjetska odličja. Naravno, nakon toga imao sam priliku trenirajući druge, sportiste, decu i odrasle i tako dalje, i drugi su nakon tog mog rezultata imali smo jako značajnih evropskih, da kažemo, i svjetskih medalja. Zanima me koje zvanje imate? Crni pojas, koji dan? Crni pojas, 5. dan je zvanje u karateu, mnogi ljudi to pitaju, ne bih da previše objašnjavam, ali kao što postoji u Nacionalnoj službi za evidenciju, pa kada završimo fakultet mi smo određeni stepen, jel tako, svi znamo da i srednja škola vuče neki stepen, i viša škola, i visoko obrazovanje. Evo reći da bi možda ljudi najplastičnije, najbolje shvatili, negde od prilike 5 godina vrlo aktivnog vežbanja vam treba po jednom danu. Crni pojas možete da dobijete od negde, da kažemo, ako vežbate skoro 5 godina, od 5 do 10 godina možete dobiti crni pojas. Nakon toga 5 godina aktivnog vežbanja po danu. Ja imam u karateu crni pojas 5. dan. Možda je interesantni podatak da sam jedan od najmlađih sa tim zvanjem u Svjetskoj karate akademiji. Kad vam kažem da sensei Dirk Hene koji ima 80 godina ima 9. dan, pa nakon njega Pascal Petrella koji je lider Nemačke karate akademije koji recimo 8. dan, čovjek je negdje otprilike 65 godina, onda vam je jasno da u karateu godine ne predstavljaju nikakvu granicu i mi kao instruktori, nama je imperativ da mi budemo u stvari oni koji će da pokažu, oni koji će da demonstriraju, tako da ova zvanja preko 5. dana naravno zahtevaju određenu životnu zrelost. Da. A trenirate u sportskoj hali Breza, čujem da ste zadovoljni. Moram da napomenem i da se ovom prilikom zahvalim i rukovodstvu sportske hale Breza i lokalnoj samoupravi i da napomenem možda jedan podatak koji možda niste imali priliku da čujete u vašim intervjuima. Sve sportske organizacije u gradu dobijaju mogućnost korišćenja termina u sportskim objektima u gradu bez ikakve nadoknade i na taj način naša lokalna samouprava zaista u mnogome pomaže razvoj sporta. Karate klub Takovo koristi sale osnovnih škola u kojima mi redovno držimo sekcije, ali i koristimo također u jednom obimu i kapacitete sportskog centra Breza, tako da ovom prilikom mogu da svima preporučim da nas nađu, da dođu, da pokušaju da vide otprilike sve lepote tog karatea i naravno da se zahvalim sportskom centru na dobre volji. Koliko članova ima trenutno? Pa trenutno, da kažemo, nekih aktivnih članova ima možda oko 60, to nije tačan broj, taj broj varira u zavisnosti od, mi smo mala sredina, nakon srednje škole nama deca odlaze na fakultete i vi onda svake godine ili svake druge, treće godine imate jednu situaciju da se klub u brojnosti osipa. U kvalitetu se dobija, zato što dobijate zrele vežbače koji su do kraja srednje škole postali majstori karatea. Naravno, njih život odnese na drugu stranu, oni sad moraju da se bave fakultetima, ali držimo kontakt, pokušavamo držimo kontakt, baš upravo i to je i razlog što smo pomenuli da je Gori Milanac centar i trenažni centar, zato što prelazimo na drugu fazu vežbanja, a to je mi jednom ili 2 puta u toku kvartala pravimo seminari okupljanja, pa tako i tu decu i te ljude koji su otišli na fakultete pokušavamo ovdje da okupimo. Tako da ta brojka zna da varira. A karate je veoma bitan za pravilan razvoj deteta.
sad vi sa vaše strane, šta nam Pa možete znate reći? šta, to će vam reći svaki lekar, svaki doktor i svaki roditelj to zna i da pomenemo samo kolika je ta fama karate bio nekad pre skoro i 40 godina, kad samo setim, kad sam počeo da vežbam, mnogo ljudi je vežbalo karate. Tada je bio fudbal, naravno, najpopularniji. Karate je bio, da kažemo, možda drugi na nekoj lesvici. Ali ja ću reći ono zbog čega je karate zaista dobar za zdravlje. Stalno promovišem i stalno pričam o tim baznim sportovima. Uvek se pominje, dakle, atletika na prvom mjestu kao kraljica sportova, gimnastika kao bazni sport, plivanje, i da pomenemo i to da naš grad ima i gradski bazen, uskoro će imati zatvoren bazen, tako da će naša deca moći tokom cijele godine da plivaju. I ja, iako sam iz karatea, ja svoj deci savjetujem da se bave pre svega atletikom, gimnastikom i plivanjem kao baznim sportovima. Međutim, četvrti u toj porodici baznih sportova je karate. U karateu radite i levom i desnom stranom podjednako, i gornjim i donjim delom tela podjednako, razvijate koncentraciju, vizualizaciju i mnogo tih nekih osobina koje su našoj deci potrebna pre svega da bi uspešno završila školu, a nakon toga... Karakterne osobine. Tako, to su te karakterne osobine. Zato je karate, da kažemo, jedan od najcenjenijih sportova ili veština. Da. Sada vaš savjet mladim sportistima? Ja mislim da ovaj savjet koji budem sada dao, u stvari on je nastao kao proizvod dugogodišnjeg rada, jer dok smo sprovodili obuku sa našom decom, mi smo probali njima da pomognemo kako dalje da napreduju, pa smo onda osmislili neka osnovna pravila. Ja ću za sada pomenuti samo ta 3 osnovna pravila koji ta pravila svi naši polaznici nauče i znaju. Kada gostujemo po školama, kada govorimo na temu zdravom telu, zdrav duh ili zašto je sport dobar i ova pravila mogu primijeniti i sportisti i svi učenici i bilo ko želi da uspješno završi neku svoju misiju, da li je to završetak fakulteta ili da budete uspješni u svom poslu i tako dalje. I reći ću prosto, sljedeća pravila su disciplinuj sebe, budi uporan i nikad ne odustaj. Ja mislim da su ta 3 pravila kada se dobro zapamte i kada kroz našu obuku deca to usvoje, da ta 3 pravila će im pomoći da imaju srećni i zdravi život. Kratka i jasna. Tako je. Hvala vam na izdvojenom vremenu, želim vam puno uspjeha u nastavku karijere i hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama.